кергети тылағынан қонуларға Min taptır kerek sibeki Ciktinarın sardana Sardana sibekin kerek üstü Dolhu tarmin bu haber Sardana kerek üstün kuruktu Yandı hatın verdi turuqtu Sardana sibekin kerek üstü Dolhu tarmin du haber Sardana kerek üstün kuruktu Yandı hatın verdi turuqtu Sayın ayı konu gelsilce Görse bilmin sonurgu En kerek üstüncüğünü Sipatin kurutu Sardana sibekin kerek üstü Dolhu tarmin bu haber Sardana kerek üstün kuruktu Yandı hatın verdi turuqtu Sardana sibekin kerek üstü Dolhu tarmin bu haber Sardana kerek üstün kuruktu Yandı hatın verdi turuqtu Allah'ın çocuklar günde edenler. Ne günü ümit, yürüler, dolgular, gılma kümütler, İsraf'tan idik istinlik ağırdaydı. Günde edenler. Kehisiplerle aralar, kerkenliler, gılmalar, oğul edenler. Saha omuk olalım samkaklı, ayı ayman kanatı olur. O kurduk, ehli kalıktın kaygahan, duhalın çıkasın, sürekli sırdahen, gıl olarlar. Ne gep duramın, salgı kenseni bu государственной регистрацияның бөліміне ehlitte uyuduğu tutardı. Дмитрий Сергеевич, en oğlu hanı, Vera Vasilyevna, elenler doğal, direk olarak bölümlüydü.
Мухаммад Горка. Раз, два, три. Demikian bukan saya. Inilah wanita wanita yang hidup begini. Ialah karakternya tersebut sangat mengharapkan benjing gentar peserta tawasi kedua. Begini sudah tak begini coba. Saya orang yang tidak kira sekali. Hoya kalanlar. Gibi. Dia itu. Warna Barda. Saya menantikan bicara ini. Andrei Balsa, bicara PKR, itu yang benar kira-kira kimi tahan kemarin itu. Siap ini gue tuh kan, primin nak kata betul, ini sih kita yang siap tadi, memang sama-sama, kayak apa просто. Конечно, siap dia nak kisah itu kan sih nasib kita sih orang yang malah bahasa sivil sih kayak pagnanya. Siap warna jadi mila pagnanya. Jadi iya, partner. Saya betul saya menantikan orang tersebut. Saya tahan dia. Walau di bisa kata. Наконец-то мы пришли. И где тут молодожены? Так вот они, перед тобой. Приготовили тебе, красавица, подарок. Вот тебе волшебная палочка. Чтобы ты все в доме держала под контролем. И кухню, и мужа. Я тебе подарю волшебную палочку-выручалочку, только другую. С ее помощью ты сможешь выкрутиться из любых ситуаций. Вот так. Я тут порядок в доме навожу, а ты мужем выкручиваться из ситуации учишь. Ладно, не сердись, должен же ему кто-то помогать. Давай-ка лучше общий подарок преподнесем. Это вам, чтобы начали спокойно спать и попросту время не тратить. А как утром встанете, так в капусте ребенка ищите. Счастья вам и семейного благополучия.